Assalamu alaikum hurmatly bizim kanalın görücüleri, mekendeshler, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан 4 баш эркек коз-кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Ушул козулар сатылат экен. Дарыгы Карабалтада. Азыр мындай козуларды көрсөтөбүз. Жалпы баш 4 баш жаш козулар экен. Мына көрдүңүздөрбү? Канча айлыктар булар? Sütten en bölünüyor da. Tak, bunu kozlar eken. Jalan kulak uzunlar eken ama üstünde. Vardı uşasnik. Uşasnikler. Kulak uzun jaş kozlar eken. Ne olurdan başta yere mü? Tak, ne kozu ha? Kulaklarını ölçüp görmediniz. Kulaklarını görünüp durur. Bunlar ciğer önüne çıksa gerek. Hoşman geçse gerek. No, en jaşı şul okşaytıyoruz ha? O en şey. Kuyrukun forması ne olken? Rıjı yöңde şunu aytат. Rıjı yöң күн батып атат тугандар бул жакта. Biraz темный görünüşü mümkün. Жаш козулар, кулактары шалпаң аккан. Мунун баасын сурайбыз, анан бер мында каратчы. Ноосу жоон, карбоноз чөткө чыккан. Мында кулагы как минимум 19 чыгат анын кулагы. Onu gidelim şimdi. Бирок мунун жанына жоон экен да кулагы. Çıkıp gördün mü karbonu? Болуш. Kuyruktары мындай форма, зеркальный açık kuyruk eкен да. Kozlar böyle ağrıt. Так, мынау козулар тугандар. Көрдүңүздөр, мынау жүн өтө күчтүү экен, а? Жүн. Сап-сары. Жүнү күчтүү экен мынау. Баары эле бир эле курак окшойт, айырмасы 1-2 жума эле. А мынаучу мынау гарбанмас. Мойну узун экен а ушунун, а? Машалла, кuyruğun көрүп коелучу артына өтүп. Мына кuyruğu тугандар. Ана мынаучу kuyruğu жана компактный болгон го. Бул өзүңүздүкү же алып келдиңиз булар? Жок, алып келдим. Бардыгына. Өзүңүздүкүнөн жок. Жок, ноктун шыкты карап койсо. Мына башы. Бойлорун өлчөдүңүз примерно 75 канча чыгат? Oyunu. İçine koyayım mı? Özü ушул орточо экен да, шуну өлчөңчү. 70 iken. Boyu 70 eкен, ha? Or. Мыналар 70'ten дей берели ошондо. Lan интересный koylu. Кайсыны мын? Мынанын кулагы. Oyna kırmasın. Жыйырма экен. Aşman gittik gene. Буга 20 экен ушуну. Буларды канчадан коесуз бааларын ошондо? Lan bağısını 22'den koyarız, söyleşiyoruz. Баары куруп 22'den бе? Gevur hazır adamlar 4'ten biri alamdır kulaklarına. Hmm. Bundan söyleşiyoruz. Болду. Круговой 22 000 сомдон экен, калганы өзүңүздөр сүйлөшөт экенсиз. Кайсыны алам десеңиз. Bana yerli bular уже жеген içkeni бар жоқ текшерилди, законный. О, тешит карап. Так. Булар сүттөн бөлүнгөн да, же сизге келип бөлүндү? Gel böyle tutalım, tutarım karap. Buların lineleri var. Aha. O var. Birdeki dedi kıskası 80 bin etken de. Birdeki dediğim hoş olacak. Yok. Halini sürüştürüp ezimle ne şeklinde bağlanıştırıp. Так, мына туруштарын көрдүңүздөр мына. 22 000. Өзүңүздүн канча сатасыз? Sizden satqa жок азыр. Tutardı var koyduğunuz ne? Maşallah. Şulardı karma faydalansan bolat da. Так, жаш коз-кочкор алам дегендер, азыр алып багып чоңойтуп сатам дегендер болсо, кызыккандар чалыңыздар. Коргулу улам эндиги жылкыга десеңдер, мына. Карачы. Жаш козлар. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп байланыша бериңиздер. Дарыгы Карабалтада экран астынан номерлерге чаласыздар. WhatsApp, Telegram бар, прямой звонок. Доставкасын уюштуруп беребиз. Доставкасын уюштуруп машина таап берет экен. Чала бересиздер ушуларга. Окей.